Amen! Good evening sa ating lahat. Welcome to our prayer meeting service. Binabati po natin ang lahat mula sa ating mahal na Senior Pastor, Reverend Pro VR Cadelinia. Amen! Palakpakan po natin mga kapatid. Praise the Lord! Also to our Patriarch, Pastor June. Amen! Sa ating mga pastors, Pastor Ver and Pastor Dennis, preachers, members at sa lahat ng nanonood po sa atin ngayong gabi ngayon. Tayo po lahat ay tumayo and let us sing praises unto the Lord. Our first song, The Banner of the Cross. Amen. Sing together on the first verse. There's a royal banner given for this way to the soldiers of the King. As an ensign fairly lifted up to him, was ransom once we sing. Marching on, going across from everything that goes, and to coming King, for let's sing, lift the banner of the cross. Let's get on the second, though the foe may rage and gather us the flood, and the standard is great, and we lead its foes as soldiers of the Lord, for the truth be not dismayed. Marching on, going across from everything but cross, and the coming King, for let's sing, lift the banner of the cross. On the turn, over land and sea, wherever Henry dwell, make the glorious tidings known. Of the crimson banner, on the story tell, while the Lord shall claim his throne. Marching on, for Christ not everything but goes, and to coming King, for let's sing, lift the banner of the Sing the last verse. When the glory dawns, his throne carried him, it is blessing day by day. Then before our King, the foe shall disappear, and the cross tower shall stay. Marching on, for Christ not everything but goes, and to coming King, for let's sing, lift the banner of the cross. Praise the Lord. Sing our second song, He Hideth My Soul. Amen. Sing on the first verse. Oh, wonderful Savior is Jesus my Lord. Oh, wonderful Savior to me. Hideth my soul in the depths of the rock, where rivers of pleasure I see. The chorus now. He
first verse. With numberless blessings, each moment it rounds, and filled with His fullness divine. I sing in my rapture, oh glory to God, for such our Redeemer has come. The world, He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadowed sunrise thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand. And covers me there with His hand. Sing the last verse all together. When the Lord and His brightness does forth, and I rise, there radiant clouds on the sky. His perfect salvation, His wonderful love, I'll shout with a million songs. Amen, all together. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows sunrise thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand. And covers me there with His hand. Amen. Praise the Lord. Sing our last song, another song, Leaning on the Everlasting Arms. Sing our last song, Leaning on the Everlasting Arms. Amen. Sing 3 verses tonight for our last song. On the first verse, sang, what a fellowship, what a joy divine, on the everlasting arm. What a blessedness, what a peace is full, leaning on the everlasting arm. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, Jesus, leaning on the everlasting arm. Second verse. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright that lamp grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning on Jesus, safe and secure from all alarms. Sing Jesus, leaning on the everlasting arms. Last verse now. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I am blessed and pleased with my Lord so dear. Leaning on the everlasting arms. All together. Leaning on, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on, leaning on the everlasting arms. Praise the Lord. Remain standing, grab your Bibles, and let us have our Bible reading and opening prayer.
Good evening po, Pastor June, Ma'am Cora, Pastor Provi, Ma'am Kay, and to our resident pastors, ken kadatay amin kakabsat. As sita tilinaud tayo nga nakatakder, lukatan tayo dagiti Bible sa iyo in the book of Ephesians chapter 6 verses 10 to 20 kakabsat. Ket iti pay Bible sa iyo masarakan iti page 1320 kakabsat. Ket makipagbasa kay kakabsat, verse 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the devil, and having done all to stand. Stand therefore, having your loins girt about the truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. And for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly, to make known the mystery of the gospel. And verse 20 kakabsat, for which I am an ambassador in bonds, that therein I may speak boldly as I thought to speak. Ket dumog tay kakabsat, ket agkararag tayo. Our Heavenly Father, thank you Lord Apo for this day or night nga nakaumay kami manin Apo iti balay mo tapnon makapagdaydayaw kanyam Apo ken kasamit Lord nga umay agkararag Apo ket Lord sika Apo iti mang protect kada kami Apo from the devil Apo iti naldaw-aldaw dagiti temptations Apo iti lubong dagiti of offered Apo ket Lord sika kumalang Apo iti kitaan mi ket Lord italek mi kanyam detoy nga trabaho when itataapo nga service at nga rabii ket bendisyon na met Apo iti saom nga maiburay babaen iti adipen mo ken kasamit Lord iti nabatbati pay nga oras mi in Christ's name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Imbagarabi tayo amin kakabsat. Amen. Good evening po, Pastor June, Pastor Provi, Ma'am Kay, and Ma'am Cora, Ma'am Josie, and to all everyone. All right, you may please be seated. Thank you. Amen. All right, so are we ready now to have our prayer time? Oh, sige. Taliyawin man deta kaabay mo, ket bagam keng kuana, gyamanak, sister, brother, tanagkita tayo tata dito prayer meeting. Amen. Praise the Lord. All right, so antay nga baybayaganin kakabsat, intayon iti panagkararag. All right, get a prayer partner. Okay, no mabalin nga inka ket madama kaitam nga asideg nga han nga dati nga ka-pray prayer partner mo, mabalin kabsat. All right? So adda dagiti nakasurat nga prayer request kadagiti monitor screen. Okay, so iti mabalin nga ikararag tayo kakabsat iti daytoy nga rabi. Even kadagiti naka-join kanya tayo Facebook, YouTube, all right, or Zoom, wherever you are, you can join us in our prayer time. Okay? All right, hintay nga ro din kakabsat, hante baybayaganan, hintayon iti panagkararag. AB, please. Thank you.
Amen, kakabsat. Did you enjoy our prayer time? This time po, let's all stand together as we welcome our beloved pastor, live from Paris, France, Pastor Provi Arcadeliña. Bonsoir. That is good evening in French. Be seated, please. Naimbag nga rabi iyo kakabsat, madaydayaw iti apo, kat after almost 3 weeks of our mission trip and ministering, kat finally, we are coming home. Kat we are very excited nga makita da kayo manen, makadwa kan maka-fellowship. Giyaman kami kakabsat ti amin nga kararagyo, ken support tayo kada ito'y mission trip kuno mission endeavor tayo internationally to our pastors and preachers and members, men, coordinators, to our beloved patriarch. Giyaman kam unay ti adong nga kararagyo ken support tayo. Tapno nagbalin nga nabalaygi ken nabunga daytoy nga mission trip. Ket good news kakabsat ta dayjay outreach na iti Portugal, padamag ni Brother Harold, nga addan iti dua nga candidates for baptism tayo. At obligado nga in the coming months, palubos ti Apo, may kan kami manan ti Schengen visa, at makaumay kami manan dito Europe to baptize and to conduct Bible studies, follow up, digiti brethren tayo iti Portugal. We are coming home from Paris, France. Adakam dito airport, iti France. Ket mamaya we'll be flying to Malaysia, then from Malaysia to the Philippines. That is almost 27-28 hours nga flight from France. Aging ganat lawag. Kaya grabe. But we are very excited to come home with great news and to minister to you. To God be the glory, kakabsat. God bless our prayer meeting tonight. Ni Brother Erwin ti mangiburet isaw ti Apo. I'm sure he will be a blessing to us. Okay? God bless. Tuloy natin ang ating service. Good evening. Amen. Praise the Lord. Thank you very much, Pastor Pruby. And we are excited to be with you also and to be blessed and listen for the hand of God working and continually working in the life of the HBBC family under your leadership. So, kakabsat, nangig tayo, ikararag tayo ti preservation kan iti protection iti Apo, iti panagawid da kakabsat, kat sapay ta awan digiti aberya, okay, kan napintas iti panyempo kakabsat. Alright? So, kadagiti daduma pa yung announcement. Alright? On November 9, this will be HBBC Claveria Church anniversary. Amen? Alright. So, let's pray for this and let's ask God's grace and favor wherein kung paano tayo also magiging blessing sa gawain na ito. And on November 16, HBBC Hawaii Church anniversary also. Amen. Praise the Lord. Okay. So we have also our birthday celebrators or celebrants. Last October 27, that was Monday. Praise God. Our preacher in Hawaii, Preacher Glenn, celebrated his birthday. Okay. And in HBBC Pasukin, okay, Brother William Baile, Sister Grandes Azeret, and Rafa Tumabiene celebrated their birthday also. And in HBBC Dingras, Charis Saludares. All right. And then yesterday, October 28, all right, Brother Alan Apalis of HBBC Lawag celebrated his birthday also. And today, October 29, Sister Glyza de los Santos of HBBC Australia and Sister Hadassah Lovely Joy Savalia of Pasukin celebrated their birthday as well. And we have also wedding anniversaries here. Okay, October 28, that was yesterday.
Happy anniversary, Brother Nelio and Sister Maridel Viernes of Australia, HBBC Outreach. And then today, okay, Brother Rolando and Sister Marilyn Garo of HBBC Lasam. Praise the Lord. May the Lord continue to bless your life, okay, and even your married life. May they be used more and fruitful for the Lord and for His Word. Amen? All right, so let us also acknowledge our brethren with us on our prayer meetings tonight. Okay? Our Zoom participants, first on the list, we have our Patriarch, Pastor Jun, and Ma'am Cora here at the main sanctuary. All right? And then let us also acknowledge our brethren here at the main sanctuary, HBBC Bacara. Amen. Oh, praise the Lord. It's good to see Ninong Adrian. Kumusta po kayo? Amen. Bayag manlangan. Alright. Oh, praise the Lord. Diyak magkita Ninang Beth. Ayon, praise the Lord. Okay. Good evening also, Ma'am Josie. Alright, so tayo lang ba po dito? Wala yung mga kapatid sa Bintar? Wala po sila? Tarat, alright. So HBBC Pasukin, good evening po sa inyong lahat. Amen, praise the Lord. Okay, next, HBBC Lawag. Amen. Ibagarabi wa amin dita kakabsat, also HBBC San Nicolas Outreach. HBBC Claveria. Good evening po, Pastor Dennis and brethren there. And then we have with us also HBBC Hawaii, we have Preacher Glenn. And we have also our Dingras Outreach. Amen, praise the Lord. Lasam Outreach. Amen. Apari Outreach. Alright. Tapos silang video. Batak and Paway Outreach. Oh, amen. Praise the Lord. Oh, amen. Mayroong isang adult yata yon. Alright? Ayon, amen. Dalawa sila. Tatlo. Amen. Praise the Lord. Pag-pray tayo nga manayunan dapay kat nagbali na consistent iti prayer meeting digito'y kakabsat dito. Our brethren in Hawaii joining us also. We have Brother Ephraim Magunoy, Brother Erwin Sao, Sister Margie Sao, Sister Shelley, and also we have Sister Risa Akibay of Canada, and we have our local viewers joining us, Brother Conrad, okay, and then Brother Denmark Lorenzo, Brother Angelo Martinez, alright, and then Sister Ronaldin, nakita na yata kita sa Batak Paway, okay, so lahat po ng mga kasama po natin sa Facebook, sa YouTube, alright, at sa mga, if I was not able to mention your name, alright, welcome to our prayer meeting tonight, amen? So why not we all stand up and let us sing our welcome song as we shake hand one another and welcome each other. Amen. Sing, there's a Christian welcome here. Sing, there's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. Christian welcome. Remain standing. Sing the song Standing on the Promises of God. Amen. On the first, standing on the promises of Christ, my King.
on the promises of God. Be seated po, let's listen to the kids choir. Amen. Praise the Lord. Once again po, thank you kids. Kaya tumakder tayo kabsat. Let us sing that song, He Lives Within My Heart. As the joint choir enters. All together on the first now. I serve our risen Savior. He's in the world today. Poster now. It lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me. Our Lord lies far away. He lives, salvation to impart. You ask me how I know
O Christian, lift up your voice and sing. Turn a hallelujah to Jesus Christ the King. The hope of all who seek Him, the help of all who find. The Father is so loving, so good, and the chorus now. He'll live, He'll live, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me. Come on, let's start away. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Be seated po. Let us listen to the joint choir. Lord,
Praise the Lord. Thank you, Joint Choir. Ngayon naman po, before we hear the message this evening, tumayo po tayong lahat. Let us sing one song, Jesus, Use Me. All together on the first now. Dear Lord, I'll be your witness if you will help my weakness. I know that I'm not worthy, Lord, of you. My eyes of faith, I see you. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there's no work that I can do. Even though it's humble, Lord, let my wisdom crumble. Though that must be great, I'll work for you. Is the lily of the valley, the bright morning star. Is the fairest of 10,000 to my soul. Is the little rose of Sharon, is all the rest to me. The best of all is my coming King. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there's no work that I can do. Even though it's humble, Lord, help my wisdom crumble. Though the must be great, I'll work for you. Amen. Praise the Lord. Great singing, and thank God for this kids choir, joint choir. We must be thankful to our senior pastor for these ministries wherein they could be used by God to prepare our heart for the preaching of God's word. Amen? Alright, so as we remain standing, wag na po nating patagalin. Okay, tawagin na po natin ang kanyang lingkod na magbibigay ng salita ng Diyos sa bawat isa sa atin sa gabing ito. One of the faithful men of HBBC Hawaii. May we now call on Preacher Erwin Sao to give us the Word of God. God bless you po. Amen. Ang nakakabsat? Loud and clear? Amen. Mahalo, Pastor Ver. Thank you for that acknowledgement. Palagay po loon ay kabsat. Ito ay istorya. Iti may isang host event. Kuna dito ay konsehal. Na i-acknowledge na kami ni Mayor kasi naladawan kapag pagnana lang itatay. Kaya kuna ni Pedro, I would like to acknowledge the late Mayor who just passed away. Kuna nagabsat. But anyway, kakabsat, early morning to us here in Hawaii. 1:05 in the morning, kabsat. But medyo atidog dito yung oras tayo tatakabsat, alas 7 yung pelang dito. Amen? Kaya ni bang ngarabiti aming kakabsat. Karkararag ti pusok no na iti message nga i-share ko kabsat. Nagpindas loo na iti panang iturong iti apo. Kasi kadig iti naglabas nga Wednesday kakabsat. At iti ti pastor mi nga preaching instruction kabsat. Nagsayat lang una ita, idi naglabas nga Miyerkules, impress ni Brother M. Kabsat, ito ay challenge and encouragement about prayer Kabsat. Pati ko na nga ni Pastor Ver, nagpintas lo una, itinagmayat nga testify Kabsat, iti may isang abanag nga nangilasatan ti Apo Kengka. And idi sumaro na nga Wednesday Kabsat, the instruction pa ni Pastor Probiti Wednesday, being supportive to the pastor. Nagpintas ta inturong ni Preacher Glenn, idi recently Wednesday lang kakabsat, about deto'y panagsagana tayo. Deto'y greater ministry ng sagsagana ti Apo ti HBBC.
Kadi jay may katlong instruction kabsat ka Christian life. Iso deti kabsat tinakisalitaan ti Apo kanya ken I believe nga iso iti nagbiyaga ken pagbibiyaga kabsat by the grace of God. So tonight, I just want to encourage you kabsat, open your Bible with me in the book of 2 Timothy chapter 2 verse 1. 2 Timothy chapter 2 verse 1. If you are there, shout aloud, amen. Amen. Basta kakabsa, this is what the Bible says. Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. So, tonight, I just want to encourage you, kabsat. So, ti-title dito mensahe nga nagaputi po nga, kahit ko nga i-share kada ko kabsat, be strong in the grace. Bumilig ka iti parab. Shall we pray? Kararag tayo. Apo Diyos na mami nga adat sa dilangit, itinagan ni Apo Jesus, may kami Apo nga sitatalged, iti trono, iti parabon mo. Yaman kami Apo, dito nga pribilehiyong ited mo Apo, that we can come together as your people, as a church, HBBC family, to worship you in spirit and in truth, and to come to you, O Lord, in prayer. Yaman kami Apo, ti panangdingig mo, iti kararagmit ang arabi. And tonight, Lord, thank you so much for this privilege to stand and speak in behalf of my senior pastor. So, itatelang Apo, timawag kanya, kadakkel nga tulong Apo, ken banag kanya, iti panay kararag na. Ngarod Apo Diyos, tulungan na, bigbigag ti kinakapoy ko Apo, give me strength, ikanak ti alerto Apo, iti panunot Apo, and thank you for the technology that despite Apo iti distance ken oras Apo ken makapagmaymaysa kami nagadal iti sao. I just want to blessing and encouragement tonight, Lord. Cleanse me, forgive me, ken digiti isao kuma Apo Dios ken sika ti makita ken sika Apo iti dinggenda ken medaydayaw Apo. Yaman kami Apo Dios diti nga oras pagti glory ken panakaydayaw. In Jesus name I pray. Amen. Tumugaw tayo nakabsat. Amen. At iti may isang pastor kabsat, kat in-announce na, nga kunano, sinuman kada kayo, nga digita asawa yung kon-kontrolan da kayo. Kunano kat move to the left. Kat amuy kabsat, all the men in the church move to the left kabsat. Ngayon, nas daw dito pastor kasi at the mesa, at least there is one strong man na nga imakar. But idasid ka ni pastor po nana, apay hanggang ngay makar, kasano nga asahay mong kaya mo kontrolon po nana. Ket ko nana kabsat, han pastor, iso natin ang ibaga, nadyak umakar po nana. So biyanan de kabsat, text tayo itatay, po nana, thou therefore my son, be strong. Ipagarup ko kabsat nga dagiti lalaki ket napipigsa. Well, I guess kabsat ket it depends kada ita nga tao ken DJ pigsa. Depende DJ pigsa nga pagsasalitaan. Kasi no pinanganan ti pagsasalitaan kabsat, akit na pigsa, hindi na pigsa nga mga dito kabsat. Dito may isa nga manugang ket kunana ket anapulos nga mabaon. Pag naglutin katugangan na kabsat tilauya. Kaya di pinangananon, si Mango Isuna, put permiati, pangan na kabsat. Pag kuna ni katugangan na, deta at yung manugang, sa laglingit ng mga una na kabsat. Kaya, amoy kabsat, adal kita kung kuna kanyak na, nagpiksa ka nga mangan. Hindi ka mo nga lumukmog, kuna na. Kung kuna da kanyak, di ka mo nga lumukmog. Kaya, amoy kabsat, ada ti mesa nga agnagan ti babi, kat dapan iti mesa nga doktor. Kasi talaga nga give abon ni lukmog na kabsa. Ket kunana, doktor kunana, there's nothing I can do. The problem is obesity runs in my family. Kunamo di doktor, no babi kunana. The problem is nobody runs in your family kunana kabsa. So iti panagbiag tayo kakabsa da kas tao.
we only thought of a one kind of strength, and that is physical kabsat. Dati physical nga, pigsa can bilig tayo. But you know what? The Bible says, the flesh fails. Dati bagi tayo, dati lasag tayo, agraman ti puso tayo kabsat, kat marsa akda. But the spirit, dati spirito tayo kabsat, lives on forever. Amen? And so as we live our lives kabsat, we go through all kinds of trials, temptation, and difficulties. So we go through good times, bad times kabsat. But as we go through things in this life, masabol kabsat nga, we need to go through them. Babay hindi pa nang surot kini Apo Jesus. We need to go through them kakabsat in a way nga nakiibasar kakabsat iti pamati tayo iti Apo. At kasano tayong aramitin data. That's what the Bible says, be strong in the grace. Bumilig ka iti parabol. So the Apostle Paul kakabsat writing this letter to Timothy, a young preacher kakabsat. Ti kinapud no na dating abanag ni Timothy kakabsat ni Apostle Paul tinang mentor kay ni Timothy. Ket ma-recognize na Apostle Paul nga ni Timothy isu kakabsat ti anak na iti pamati. So as we look at this kakabsat, dati pa nag-mentor ni Apostle Paul kay ni Timothy, makita tayo dito kabsat, dito panang mentor, iti item tayo nga patriarch, iti senior pastor tayo. Amen? Kat itatang kabsat, ti senior pastor tayo, mostly kabsat, men of the church, datay mo tin kabsat, iti men mentoran na. And praise the Lord kabsat, iti trabaho, iti senior pastor tayo. His passion, his love, kat nakita tayo kadeti nga church kakabsat. Deti bunga iti church have gone so many preachers kakabsat. Amen? Ada iti ni Preacher Glenn, Preacher Rohel, Preacher Alfier. Not only that kakabsat, this church have gone so many assistant pastor. Pastor Ver, Pastor Dennis kakabsat, and men of the church. Ibilang kong kabsat tinanong mo nga biyag ko. Kaya kadigiti na ikan akabsat iti nipatalkan iti gundaway nagsao on behalf of our senior pastor. And then the fruit of this church kakabsat have gone so far kakabsat. Iko na nga rin ni Preacher Glenn kini pastor, iti inter-barangay, inter-town, inter-province, but by the grace of God, international. Amen? International kabsat. So, praise God kabsat because we have a godly heritage in our church. Amen? Kung mapansin nyo, DJ, ikokot ni Senior Pastor tayo kabsat, thank God for godly heritage. Kat nagpintas kabsat, dati narugyanan iti patriarch tayo, intultuli kabsat iti senior pastor tayo. And nagpintas unay kakabsat. Iti panangiturong iti Apo kadeting HGBC. And that's what we see for Apostle Paul kabsat. Iti panang mentor na kay ni Timothy. But kadeting ang sitwasyon kakabsat, nakita na dati Timothy kabsat, he was a discouraged person. And then he said, be strong in the grace. You know, I don't know kakabsat, iti kondisyon iti tunggal may sa kada tayo, itang arabi. Mamati ak kakabsat, ada digit itat tao, ada kada kayo ng may itang arabi that are discouraged. Right? You know, in every church, ada lakta digit tao kabsat, na discouraged, disappointed, downhearted, sometimes mapaay di expectation da kakabsat. And you know, dati wrong and fail expectation, ito po yung madalas na discouragement ng isang anak ng Diyos. Dati ipagarup na kakabsat nga once nga isunagat na isalakan nun, life will be smooth, problem will vanish, blessing will instant kakabsat. But no, distracted kakabsat the reality
tat mapasamak kakabsat, umay digidi panubo, ipagarap na nga, oh, igarap ko, no, kastoy, sumayat, iti biyag ko, di jay kakabsat, ana ito may kinkwana, disappointment. Mabalin, digidi da dumay tatakabsat, financial problem, or maybe health issue kabsat. You are discouraged. But you know what? Think about the Apostle Paul kabsat. Just like mentoring, encouraging this young man, Timothy. Ako na be strong in the grace. Bumilig ka iti parang. You know, we go through discouragement. Di amen? Amen? You know, I went to discouragement kabsat. In the early days of my Christian life, I was discouraged. After I got saved kabsat, naging issue dito baptism kanya kabsat. Yung ko iti puso, hanalang satisfied na kanay salakan na. But I need to belong to a church kabsat. But dinisyonak iti bagit kabsat nga surutek iti apo iti danom iti bautismo kabsat. And then after I got baptized, sisak lang kabsat iti may isa nga Christian, iti uneg iti pamilyan. It is one thing discouragement in my life kabsat. Ada iti opposition, persecution, and then after I got saved, imay kabsat iti nagdakkel nga problem iti pamilya mi kabsat. No family problem ko na ito, amo tila ito di nga banag ang kabsat. High school life, I was discouraged. I was may loneliness kanya kabsat. Gapo na ta, pinanawan da, imadayo digitid mga nasingid nga Christian friend ko kabsat. The death of my lola, that's the first time that we experienced immediate family. And then napaltugan kabsat ni father ko. But in spite dagiti nga banbanag, I thank the Lord. God is always with us. Amen? Kat no may tirasti nga sitwasyon yung pasamak ti biyag kabsat, find strength in God's who loves you kabsat. Kita muyo, iti may nga nakita, all the more kabsat, nga saan lang iti apo ti tarayam. No di kat jay church, amen, jay local church mo, isut pamilyang kabsat. Find your strength with the brethren. So, because it's either umasidig kami no umadayo ka ti apo, no umay ka nagito yung sitwasyon ken pasamag iti biyag mo kabsat. And I praise and thank God kabsat because naamuak ka kabsat nga in the Christian life, happiness is always found in the presence of God. Amen? And then, iti nasursurok pa iti Christian life kabsat, oray si kagat mesa nga pamilyado nga tao, adan iti trabaho, wenno adan italkan kay nga ministry kabsat. Hamu maaramid iti banag, iti kabukbukudang nabiling ken pigsa. Kasi no aramidem kabsat, iti kabukbukudang na pigsa, duwati mapasamak ken kabsat, you will fail miserably or you will succeed even more miserably. Kasi dagiti banbanag kabsat iti Christian life tayo, masapul nga ma-recognize tayo kabsat that without God, we cannot accomplish anything. Amen? You know, what we see right now in HBBC kabsat, mangrugiti senior pastor tayo, iti kadana iti Europe, mission trip nga agdama, ten man aramid ita. Kadagiti member itatang agdama kabsat, amoy no apay nga mas lalo nga mararamat iti senior pastor tayo na nag-angerik na nga umadayo mangrugi iti church planting gapo na tadagiti miyembro na mentor dan kakabsat na isuro dan kakabsat ket dakkel nga partner ken katulungan iti senior pastor tayo. Amen. Ken iti ministry kabsat nga dakada tayo. This is the Lord's doing and it's marvelous in our eyes. Amen? So,
makita tayo dito kabsat, dito encouragement ni Timothy, ni Pablo ken ni Timothy kabsat. So aday ti talo nga banag ng pakita ni Apostol Pablo nga rebong unay kabsat nga panunutin ken nagipin tayo. So to be strong in the grace of God, number 1 kakabsat, 3 things to remember. Number 1, a relationship established. A relationship established kabsat. So, makita tayo dito kabsat na Apostol Pablo, nagpintas la unay kabsat, very careful isuna nga mga dress iti may nga sitwasyon pasama penu problema kabsat. No review nyo kakabsat, so nga ti concept iti libro na kabsat, manipod ti Romans, aming nga libro na kabsat, no mapansin nyo, DJ panangrugi na kabsat, iti surat na, ti makita yung di kabsat. I-recognize kabsat iti bagina as a man of God. Kita na di 2 Timothy, 1 Timothy 1:1. Kunana, Paul, an apostle of Jesus Christ. See? Sagbay nga, makita tayo kabsat, iti babaan deta nga verse adun digiti pasama trials nga napasaran ni Apostol Pablo. But nagpintas di pinang-address na yung una na kapsat, Paul, an apostle of Jesus Christ. Look kita mo Romans chapter 1, 1 Corinthians chapter 1, 2 Corinthians chapter 1, deta lang takabsat iti makita ni Apostol Pablo nga panangi-introduce na iti sursurat na kakabsat. So, ana iti principle kakabsat. What is the principle nga kayat nga ipagpakita na Apostol Pablo dito? You know, in our Christian life, we hear some discouragement, right? We hear some disappointment, downhearted kakabsat, loneliness kakabsat, adu nga panubok, adu nga problema kakabsat. But, you know what? Before you address kakabsat, dagiti nga sitwasyon, dagiti nga pasama, you need to recognize yourself first that you are a child of God. Amen. Remind yourself first, just like Apostle Paul, he remind himself that he is a man of God, a child of God. Kat napintas unay kakabsat, no kastoy iti panangkita tayo, iti panangkita ken panangsangot tayo kadigiti pasamak iti biyan. Amen? A relationship established kabsat. Masapul, DJ perspective, ti panunot mo kabsat kung anak-nak iti apo, ada ti apo kanyak, anyaman nga rigat nga mapasarak, mapagbalaygyak beto ibabaen iti parabot iti apo. Remind yourself kabsat that you are a child of God. Amen? Remind yourself that you are a child of God. You know, aditi may nga pastor ni John Wesley nga kabsat, kat madama iti preach na. Kat imasidigting ko na deti may nga member na kit ko na, pastor ko na more oram di balay yun ko na. Kat madama preach na kabsat, more oram di balay yun. Muiti ko na deti nga dipon ti apo, hana more oram di balay ko, more oram di balay iti apo. Kiram di perspective na kabsat, mabigbig na iti bagay na ngayon sunag at anak iti apo ko na, hanamor oram di balay ko, umor oram di balay iti apo. And let's see what God can do kuna na kabsat. Dito din nagpintas nga mindset and perspective tayo as a child of God. Amen? Kat malagip ko na dito in share ni Pastor Ruby dito Australia kabsat. Dito cyclone, dito napasama nga place of worship da. Kat nagpintas di panangkita da kabsat. Kat inuray da ken kinita da di panagtrabaho iti abo kaday nga sitwasyon. So dito kabsat, a relationship established. Remind yourself that you are a child of God. Kuna na dito'y, thou therefore my son. Ada di relationship da kabsat. Kat tisaludsud ko dito, kamusta ka kabsat iti relasyon tayo itong ganmaysa. Amen? Kumusta iti trato tayo itong ganmaysa kabsat as a brother and sister in the Lord. Amoy may isang suro ken kuna ni Apo Jesus kuna ni Apo Jesus iti Biblia kabsat. No da kayo ket agiin na yat iti tunggal mesa.
makuna nga da kayo ket disipulo kuna na kabsat. So, deti kabsat ket design iti Apo nga iti church na ken iti tattao na kabsat masapul nga kay-kaysada. Amen? At kay-kaysada kabsat. Ket iko na nga ni pastor tayo kabsat nang ko nga by the grace of God ket han nga problema ti HBB City Fund kakabsat regarding kadagiti ministry ti Apo. Ti kasapulan tayo lang ng kabsat panagkay-kaysa. Amen? Panagkay-kaysa kabsat. Kita tayo naglawad iti ministry ng patalag iti Apo kada tayo as a church kabsat. Hiwa-hiwalay pero hindi dapat magkahati-hati. Amen? Iba-iba ang kalagayan natin mga kapatid. Pero dapat meron pong pagkakaisa. Amen? Meron pong pagkakaisa mga kapatid. So, deta kabsat, I praise and thank God. I've been so many years in my Christian life kabsat. I praise and thank God deti relasyon nga nariknak iti patriarch tayo kabsat. I know ado digiti makirelate kung nagmaditi ko na nga anak ko, dear ko. I know nang nagimot yung kabsat iti patriarch tayo deta. Ket ado digiti may istorya na regarding iti ministry amo tayong kabsat ti humble beginning ti HBBC Bakara. Nang rugi iti bisikleta, tricycle, tama raw kabsat, di white and blue, numalagip yung kabsat. 300 pesos na support. Wow. He started with nothing kabsat. Yung uray pa din rugi na iti church iti Hawaii. He started with nothing kabsat. But you know what? The ministry flourished. Not because of support. He doesn't care support kakabsat. Iti patriarch tayo. He is a hard-working man. Amen? Ipuunan na kabsat pambati ken dinilig isuna iti parabor iti Diyos. And I praise and thank God kaditi nga relasyon kabsat nga narikna. And now iti senior pastor tayo kabsat. Ngakong kunana iso na may baba kanya kababata ko yan. But I praise and thank God that I've known our senior pastor, iti kinaubing king kinagtutubo kabsat. But iti kinagtutubo mi kat alakat amimot mailaksit kabsat adamot iti lang aming nga talo din. Kamatan na kami ti babae kabsat. Babae nga aso. Babae nga aso kabsat. But praise God. Itibiyag na itatta kabsat. Although makita tayo din na panawan iso na kabsat, but ti Apo na pinanawan iso na. Amen? Ket iti church nga ni patalkan keng kwa na kabsat. Ket makita tayo mo iti bungaan na by the grace of God. So, how's your relationship kabsat? Iti asawa, iti anak mo kabsat, with your spouse, with your husband, with your wife. You know, I thank God for my wife kabsat. We're partners. Kat we have a joint account kabsat. Yeah, we have a joint account. I deposit, she withdraw kabsat. Amen? Kasi di mga kabsat. Thank you sa pagyamyamanag iti asawag ta iso kabsat iti katungan nga ikuan lang iti panagbiag no iti panagserbi iti Apo. Kat deti nga impa iti Apo kanyak bunga iti trabaho iti Claveria, HBBC Claveria. Amen? Kat malagay pulo unay kakabsat nga talaga deti patriarch tayo kabsat ni dumdumay iti vision minded. Nagkapu kam lasam ide ag gasolina kam lang yan ta Claveria. Kat narikna na kabsat iti dadaksen nga mangrugi iti trabaho iti Apo dita HBBC Claveria. And what we see right now the HBBC Claveria by the grace of God kabsat ket nagpintas iti imbunga na. Amen? So data kabsat a relationship established. I remember when I came here in Hawaii kabsat June 2005. Wow, 20 years full kabsat kaano lang ide.
nabak na ang kumang kabsat. Ngem cancel ko lang ta agungot mi bakot ko kabsat. Agungot ti bakot ka. Do ti plano kide ko nakot numapanak dito Hawaii. Agurno nga ti adu nga dulya deta ti plano. Itan kabsat adu ti urnong kon. Adu ti urnong ko nga planon kabsat. Ya? Plano bela. Plano belang kabsat. Ngem iti pagyamanak ko na deti relasyon kabsat ket kuna ti ni Pastor Johnny di anak ko active ka kay jay bumilig ka agsingsingpet ka nagrigat kabsat kasi awan pa teachers sa dito Hawaii di ket amok ken patya da kayo nga kakabsat iti apo nariknak mo deta nga pamagbagayo idi nagdespedida adu nga pamagbagayo nga tumidker bumilig kabsat nang runay di adi teachers issue purging diti Hawaii kabsat. Kung iti Petra tayo, be strong, karkararag kayo, bumilig kayo ti parabol. So deta kabsat, di jay relationship. Naping ibagbagak deti kabsat. Kasi if your relationship to your wife, to your husband, to your children, especially to your pastor, you are not a right Christian kabsat. You are not a right Christian. And I praise and thank God, kadeta nga relasyon nga na-establish kabsat. To our senior pastor, to our patriarch kabsat. So, deti relationship established ka, kasi nung nga may established dito, awan sa baling mo saan nga iti sa o iti apo. I believe kabsat, agbalin tayo nga natidkir nga tao, babaan mat lang iti sa o ti apo, iti panagbiag tayo. So number one, established in the word of God. Dito nga relasyon ni established iti sa iti apo. Amen? You know, I came to know Christ when I was about 10 years old. Sa kapulo ti tawang ko kabsat. And just like you, many of young people today, you came to know Christ when you were young kakabsat. And you ought to be thankful because naasursuruyo ken naamuyo kakabsat. Ken naamuyo iti apo kadeta nga tawtawon yo kabsat. Because you know what, kung nag-itibagi, nung ata jak nam amo iti apo, iti kinaubing ko, siguro awanan kapsat, narigaten nga amok tupay, iti panagdakol ko. Kasi siguro, kadagita nga taw-taw na mo timutang sa dumakdakas iti lubog, siguro talamak na akong kapsat iti bisyo. But I praise and thank God that one day when I was a young boy kapsat, about 10 years old, praise God, iti si Patriarch tayo, kada ito'y children ministry, iti Daily Education Bible School. And then, that's the time I got saved kapsat. April 1994. Kadijay nga parabor nga nangisalakan kanya, anpulos nga napukaw, aging ganay tata, na isalakan na kapsat. Why? It is established in the Word of God. Kadagyaman nakta dijay na-establish dijay nga relasyon ko iti apo kapsat. Amen? Number 2 kapsat, taught by the Word of God. Taught by the Word of God. Kadagyaman tayo, iti senior pastor tayo. Amen? Meron po tayong pastor na nagtuturo ng totoo mula sa salita ng Diyos. Aren't you glad kapsat? At iti pastor tayo, na mangisursuro iti kanagpudno iti sa iti apo. Amen? Kad babay di pa nang isursuro na iti sa iti apo kada tayo kapsat. Kad makita tayo kenkwana di kita'y sirma ka para iti masakbayan iti HBBC kapsat. Tidaduma kabsa, di pa nang isurusuro na kada tayo, tidaduma, makita tayo, anapay, masurot tayo, kinanapay, pagbiyabiyagan tayo by the grace of God. Nang runa ka kabsa dito, pa nang isurusuro na kada tayo, iti cheerful giving. Taught by the word of God. And number 3 ka kabsa, challenged by the word of God. Praise God. Recently, dilang Wednesdays, we are challenged by the word of God through Preacher Glenn. Amen? Good. Praise God. Kabsat. Iti biyag na dito nga kabsat. Iti leadership na. Ken iti puso na. Iti ministry. Ket no dagito yung
nasasaw ti Apo kat ma-challenge tayo, makarit tayo kabsat. Kat talaga nga makita tayo kabsat nga makipaset tayo ken makipagtrabaho tayo iti trabaho iti Apo nga isang sayang kat kabsat iti senior pastor tayo. Amen. So dito kabsat, a relationship established. Number 2 kabsat, to be strong in the grace. Number 2, to remain is essential. To remain is essential. Dito pa nagtalinaid kakabsat, makita tayo iti biyag na Apostol Pablo, impatid na dito pa nagtalinaid kakabsat. Acts 20:24, but none of these things move me. Amen. 1 Corinthians 15:58, ano ko na ni Jai? Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable. In 1 John kakabsat, ko na, will you also go away? And then in 1 Timothy 1:3 kakabsat. 1 Timothy 1:3. 1 Timothy 1:3, as I besought thee, ko na kakabsat. Ilocano na ko na, kas dinawat ko keng ka nga agbati ka kuma. You see, impaganadgad kabsat ni Apostol Pablo nga essential kabsat deti pa nagtalinain. Kadeta kumakabsat iti rubong nga mapanunot ken lagi pun tayo kabsat. Amuyo HBBC bakara ati dugmatan iti panagkakadwa tayo. Amen? Actually, ubingat pelang kakabsat iti impanak iti Apo kadeta nga church. As I said iti testimonyo kabsat. Kat nangugko iti ebanghelyo kadeta nga church kabsat. And then amoy kabsat kat kadigiti Christian life ko idi nabaptize sa nakakabsat. Iti high school life ko iso iti nagbalin kakabsat nga iso iti nangrugyanan iti pa nagserbik iti Apo. Nagpalinak nga choir member, na-involve iti visitation, na-involve iti soul winning, clinic ni Pastor Jun Kabsat, malagyan iti kadwan. Amen? Kaya naging formative experience ko Kabsat, naging youth camp nga pagpapananitin. NPBF, NBYC, no, naging host, naging papastor iti Manila Kabsat. Yung timesa kabsat nga instrumento nga inaramat iti Apo. Nga nangriing dito puso kabsat iti ministry. Ito dito summer mission trip kabsat. Iti Cagayan. Kan dito pa nakairugi iti BAS. Baptist Ambassador School of the Bible. After that, umayak dito Hawaii kabsat, and by the grace of God, it's only by the grace of God I'm still here. Amen? 14 years kabsat. 14 years as a member of HDBC Bakara. Kat amok ado dagiti mun una pay kada kayong emsyak kabsat. Ado dagiti problema ken panubok nga napasaran nyo kadito nga church kabsat. But you stayed. Amen? You stayed. And then 17 years kabsat nga miyembro iti HBBC Away. Adamot digiti problema nga napasaran kabsat. But I stayed. Amen? So 31 years kabsat by the grace of God. Hindi ko pa na-imagine na ako ay mapupunta sa ibang church. Malaksid lang hindi kaumay ko dito Hawaii ko na ni Pastor June at Church Happy Kapela anak ko. Kapela iti Baptist Church dita, aging gana nga ituturong to ti Apo, makarugi tayo, makumay kam to dita by the grace of God. 31 years. But I stayed kakabsat. Mabaling kumamot kabsat nga pumanaw ka, mapanit sa baling nga church. Ngayon yung inaramid kabsat. Ang ko inaramid kabsat. Because you know what? You know what being a member means. Amen? Agpaiso ada dagiti joys, ada dagiti pain kabsat, but you consider this church your home, your family kabsat. Ngem adalatta dagiti Kristiyano nga an nakasta iti mindset da kabsat.
Tigiti iba, tigiti duma talaga nga pimanaw dan. Because God really called them kabsat someplace else. That's understandable kabsat. Amen? Tigiti duma pimanaw da po siguro iti basol da kabsat. Handa nga matanggap iti panang disiplina iti church. Naka-stricto ti Baptist, kasi kastoy. They did not just walk away kabsat for this church. They also walk away for Christ altogether. Nakaledliday deta. Tigiti duma imakarda iti sa baling at church. Kasi ada iti nakaguraan da iti padada na Kristiyano. Ada iti unresolved conflict kabsat. Nga tapno lang maliklikan da sa halip kumakot sinango da kakabsat. Amen? Sinolbar da kakabsat. Digiti da duma mo kakabsat kat mapuk. Awan, basta lagaw-awan da kakabsat. Amu-amu itinapasama. Digiti da duma pasul-pusulpot, umay no umay, kahit nagno saan lagtakabsat. Apa yung ibagbarak da ito? Kasi kanya kabsat, ken kanyayo, nariknayo, ken amuyo kabsat, iti patag ken panangilalaan nyo, iti church. Iko natin senior pastor tayo, value, bigay value iti church kabsat. Amuyo kabsat, ti patag, ti panagtalinay. So to be strong in the grace, panunutom dito, to remain is essential. To remain is essential. Amen? Young people, I encourage you tonight. 2 Timothy 4:10. Look at 2 Timothy 4:10. 2 Timothy 4:10. 2 Timothy 4:10. 2 Timothy 4:10. For Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. Ang amuyo ni Demas kay absat, young people, dahil ikot kadwa ni Timothy idi. Siya po'y faithful, katulungan iti trabaho, iti apo. Ngayon makita tayo iti account kakabsat, imadayo, timmalikod, ginusgusto na iti agdama nga lubong kabsat. Amuyo, young people, darating, pwedeng mangyari na ang init-init mo ngayon sa paglilingkod. Ang gana-gana mo sa paglilingkod, sa Panginoon. Pero, noong kangagan-anad kabsat, balang araw, isang araw, papasamak mo't kayong kadeto. Amen? Ni Dimas kabsat. Una ni Dimas, Dimas, mas mayat iti aginom. Dimas, mas mayat ti agsigarilyo. Dimas, mas mayat iti dito'y lubong. Dimas, mas mayat tagiti ragragsak iti lubong. Yung mamong nupod no ka nga Kristiyano, ket among ti pagtaktak daran. Talaga kabsat nga agtalinagad kayo tiyak. Ket kunam, no, Dimas, mas mayat lata itag serbedia. Amen? Dimas, mas mayat lata ti agbasa iti Bible. Dimas, mas mayat lata iti agpanintumen katag kararan iti Apo. So deta kabsat iti napasamak kini Dimas. Timbalikod iso na iti Apo. Ngayon sabi ko makabsat ta saan nga mapasamak ng runa kadagiti young people. Be strong in the grace. Amen? 3 karakteristik kakabsat na masapul nga madaking kakadating nga banag kakabsat. To be strong in the grace of God. Kasapulang dagiti nga karakteristik kakabsat. Umuna, persistence. Persistence kakabsat. Dati persistent kakabsat to go on no matter how hard. Amen? To go on no matter how hard. Amin kabsat nga men of faith in the Bible, ada kadeti nga karakteristik. Persistent, continuity, panagpatpatuloy. Amen. Ni Abraham kabsat, malagip yun ni Abraham, pinanawan na iti nadamag nga daga,
Amen. Pinanawan na kabsat iti comfortable life. Imbaw ni suna ti Apo iti kabanbantayan, kabatbatuan, let ang aumpay ti balay na kabsat. But you know what? Nagtalag ken nagtunog ni Abraham. Kiti kamudyanan. Ada iti balay di kabsat iti biyan. Amen. Ni Joseph kakabsat. Ni Joseph, paborito kabsat ti amana. Ni ilako kabsat. Amen. Na-accuse nga ng rape ni Joseph. Ni ibalod. Ba't ti kamo dyanan, gapo di persistent na panagpatpatulin na kabsat. He became the prime minister of Egypt. Daniel, the persistence ti biyag na. Amen. Moses in the Dumapay. Isalud-sud, do we have that kabsat? Kadeta nga kababalin. Continuity, persistence. Amen. May kadwa ka sa patience means to wait panaguro oray ka absa. Ano ito, aguro oray ka lang nagtutugawang ka absa. Kahit nga sa ito, aguro oray ka lang, diyak trabaho ka lang tayo, doing your best, you're laboring, but you wait ka absa. Amen? They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not be faint. And number 3 kabsat, faith. Pamati kabsat. Kasapulam dito nga kababalin. To remain is essential. Pamati kabsat means to believe that with God nothing is impossible. Amen? Praise God kabsat. Adan tayo ti pamati as a church. Kat nakairog kita kabsat kadagitoy nga naindatlan na ministry at HBBC. Ketingar ko na ni Pastor di senior pastor tayo ko 2 months kat mapandak subid ako mamin Portugalan kabsa. Di ko na ni Preacher Glenn na dante ti pamati. Amen. Amen. Yung nawan ti pamati tayo kabsa. No man ako na. So dita kabsa. And lastly kabsa. Lastly, to be strong in the grace of God. Lastly, reason to remain. Reason why to remain is essential. Reason why to remain is essential. Amoy kabsat, aday titalo nga rason na makita tayo dito. Impakita na Apostol Pablo kabsat. Umuna, the impact of your faithfulness. Dakkel nga rason dito kabsat. Nagtalinayad ka. Impact of your faithfulness. Amen? 1 Corinthians 4:2 anak ko na na-ijay, that a man be found faithful. That a man be found faithful. Amo yun, no, daduma kakabsat ka kadwan ka datayo. Masyado tayong makasarili kung minsan. Ay puro bagbagita lang ti pampanunutan tayo kabsat. No, dete na panunot tayo ng hantay umay ti church, hantay la to umayan kabsat. Hantay yung mapanunot nga adagayam iti sumursurot kada tayo kabsat. Wenno adagayam iti mangsursurot kada tayo. Amen? Impact of your faithfulness. No, dito hanggang no, iti ko man nakapudpud iti tiyempo, hanang convenient ti baging kabsat, kat ang kalatumayan iti church. No, you need to come to church kakabsat. We need to do it. Amen? You need to come to church. For example, kabsat, iti in the area of giving. So that duma kabsat, ada digiti kanito nga po na tayo hanamot umanay, iti masapsapul po sumadyak makaitit iti church. Han kakabsat, you have to think first, no sino tinagkapan na deta nga ited mo iti Apo. Ni Apo Diyos kabsat. Amen? Ni Apo Diyos. Basit man ken dakkel man yadaking kakabsat. Ti kayat iti Apo i-recognize mo isuna. Amen? I-recognize mo. Apay kasi ti pudno ken usto ije kakabsat. Amo lang amo kakabsat nga DJ nga aramidem kakabsat. Ket adda dagiti sumursurot ken ka. Ken DJ sumursurot ken ka adamat iti sumursurot ken kuana kakabsat. Mawatan nyo? Impact of your faithfulness. Psalms 145 verse 4
Psalms 145 verse 4. Ano ko na nakabsat? Psalms 145 verse 4. One generation shall praise thy works to another and shall declare thy mighty acts. So kasano ka kabsat nga nagiti next generation ang balinda nga faithful and have a place to come kabsat. No iti bagbagi tayo ang timot kabsat nga rugyanan ken aramidin. Amen. So no dati generation kabsat dati makita da kabsat nga naimbag kinasayaan iti biyag tayo para iti apo. Talaga kabsat dakton nga impact iti faithfulness iti panagbiag tayo. Amen. Siya kakabsat ay presenten ka. Kung managkaroon no diyak nagpatpatuloy iti apo, ayang nga takabsat iti pamilyak itata. Numampay hanasyak man kabsat iti nakawin kanyada, but agyam niya madangorog kanya, tayo madidig ko nada agyam manakmanong kunada, ta gapu iti panagpatpatuloy mo ng amok iti apo, ken partner iti HDBC family. So dito kabsat, I encourage you no si kagat may nga Christianity balayo. Patpatuloy ka lang ta. Ipakita mo ti testimonyo. One day kabsat, maawatan danto, makita dati biyag mo. Alis tuntong kabsat, amalukoy mo kin maawis mo da. No si kagat asawa nga babae, naligat pela nga awisin nila kayo mo, sige lang. Makita tulad ta nila kayo mo. Vice versa, makita tulad ta ni bakit. Vice versa, makita tulad ta mo digiti anak mo. Impact of your faithfulness. Amen? May kadwa kabsat, ministry. Deta pa iti may isang rason kabsat, ministry. Amen? Di pa nagserbi mi ti apo kabsat. So praise God, makikita tayo kabsat, digiti borrowed ministry. Ipatpatalik iti apo itong ganday sa kanitayo. Kadeta ko makabsat ti kararag tayo, habang tumatagal tayo, habang mananatili tayo, tayo po'y nagagamit at nakakabahagi sa gawain ng Panginoon. Amen? Ministry kabsat. Sapay kumata, oradan to trabaho mo kabsat, hangko may tigapuna nga panawam iti ministry. Saan ka man dalhin ng Panginoon na opportunity, abroad man wino adayo kabsat, masapol nga laglagi kumlata, iti ministry kabsat, panagserbi iti ako. Amen? Panagserbi iti ako. And number 3 kabsat, kamurunan natin amin iti ako. God, the Lord Jesus Christ. Amen? Iti may isa nga banag kabsat nga dapat nga masigurado tayo. No apay nga daka iti trabaho ti Apo. Awan sa balingusan nga ti Apo kabsat. You are motivated by God. You are motivated by God. Amen? So pumanaw man amin ti daduma kakabsat, kumadayo man ti daduma kakabsat, that's a part of life. Kasi ang kamot nga accept di kanyada kakabsat, iti Apo. So deta, to be strong in the grace of God, panunutin kan lagi ito yung dagiti kakabsat. A relationship established. Amen? To remain is essential. And reason why to remain is essential. And in closing, kakabsat, 2 Corinthians 4:1. 2 Corinthians 4:1. 2 Corinthians 4:1. Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Ilocano ko na gapunay dinto tadda kada kami daytoy nga panagaywan. Kas iti panagbunud mi iti asi saan kami nga agkapo. So, we see the ministry right now, Karabsa. And praise God, we are part of this growing ministry of HDBC International. At sabi ka di, babayan ti parabol ti Apo, tumidker tayo pa'y kabsat, bumilig tayo pa'y, iti parabol, iti Apo.
good night. And thank you, Pastor Privy, for this privilege to speak in your behalf. Tagyaman na kakabsat, limbang garabita yan. Amen. Praise the Lord. Kakabsat, hindi na minsan nga prayer meeting tayo, natakel about prayer. Kaya last Wednesday, natakel iti preparation. Kada ito'y ministry dates BBC. Tatta kakabsat ket may panggap ti practical nga banag iti biyag tayo kas may isang anak iti apo. Ket pudno launay kakabsat nakadkaduami wat ni Preacher Erwin iti BASB. Ket adu dagiti problema ngem iso iti mangpakpakatawa kanyami idi. So nga makita yu kakabsat ket kwa gapo kadayjay parabor ti apo nagbalin nga natibker isuna. Ket pudno dayjay iti panagbiag na kakabsat nga masapul nga tibker tayo ti parabor ti apo ti parabor ti apo kakabsat ket nawadwad iti panagbiag tayo. Amen. Hantayo nga hantayo ko mangagsanod, hantayo ko mag-quit kakabsat no di ket agtultuloy tayo tajay parabor ti apo ket makaumanay iti panagbiag tayo. So thank you Preacher Erwin ket madaydayaw iti apo kakabsat. Okay? So Brother Patpat. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you, Preacher Erwin. Tumayo po tayong lahat. Let us sing that song. Amen. Praise the Lord. Let us sing that song, Without Him. Sing on the first now. Without Him, I could do nothing. Without Him, I surely fail. For without Him, I would be drifting like a ship without a sail. Jesus, oh Jesus, do you know Him today? Wisdom turning away, oh Jesus, my Jesus. Without Him, how lost would I be? Second verse. Without Him, I would be dying. And without Him, I'm needless and without Him, my life would worthless. But with Jesus, thank God, I am saved. Jesus, oh Jesus, do you know Him today? Please don't turn Him away, oh Jesus, my Jesus. Without Him, how lost would I be? Praise the Lord. May we ask for Sir Manny Madamba to pray for the offering. Dumog tayo iti iti ba nagkararag. Anya na kinaimbag mo kata kami o apo. Ibalay ngayon pa mo kata kami iti nga rabi. Narik nami apo ti presensyam. Uray pa apo ka rin sa home. Ngayon kami nang gano Diyos. When pudno Diyos. Mamata kami, masapol kami. Nga natip karlat tapo ni ti parabor mo. Karagyaman kami, kariti wakas o apo, nga panangaramat mo, ti anak mo ngay naramat mo, dito nga rabi. Tultuloy mo bendisyonan, uray pa iti si bupukula pamilya na. Katula, gundaway o apo, ni kastaw may taka, igan o apo, iti pagyamami, iti nga rabi. Para iti nga offering o apo,
Sakbay ngayag mi apo, so gimadam sa tungal may sa kami. Tapno ti kasta, awan iti manglapod, iti panang ipaimigan ka. Ala nga ro, sublime amin ti gloria dayo ken ka. Tingam dawat babang tinaga ni po Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you very much, Preacher Erwin, for that great and wonderful message that you have taught us this evening about the grace of God. Amen. All right. So again, let's continue to pray for our pastor, Senior Pastor, kani Ma'am Kay Kakabsat, dito panagsublida dito Pilipinas. Ito tuloy tayong ikararag nga sapay ta smooth. Iti flight da kakabsat kan amin. Alright, kapno makadanon da ditoy nga napiyaken nakaradkad. Alright? So kitaan tayo kakabsat no anya ti mabalin nga pagsangputan da kakabsat. Di kitay makammo, di kitay paborito ni pastor nga mabalin nga kwa. Awan di jay ngam adda ditoy kakabsat. Okay? So ala ket itultuloy tayo latamat nga aramiden, di kiti na ipatalik kada tayo, babayan iti parabor iti apo kakabsat, nga nawadwad. Okay? So tumagdartay nga ordamin, tayo iti panangrikap nga kararag kakabsat. Let's pray, Apo mi ken Diyos mi nga nasantuan kaning langitan, agyaman kami, ti dayto nga rabi, ti panangipalagip mo manen apo kada kami, nga ti parabor, nga adda kada kami, O Diyos, iti inaldaw-aldaw, manipod iti kanito, nga dinisisyonan mi apo, nga awaten da ka akas mangisalakan ken manubot mi, ket ditamot apo Dios nga narik nami ken nakita min apo iti presensya iti parabor mo apo iti bibiyag mi. Ket apo bayat ti panagdalyasat mi kadi apo, iti dangadang ken uray pay iti journey iti biyag mi akas maysa nga anak mo apo Dios, tulungan na kami apo, tahan lang ko mga mayatyat ti pamati mi, may exercise, may aplikar ti pamati mi kadagiti na duma-duma nga aspeto iti biyag mi apo, no di ket ditulungan na kami tapno daytoy parabor nga adda apo kada kami ket may exercise apo kadagiti na duma-duma nga aspeto iti panagbiag mi, family, trabaho, ministry, or anyaman apo Dios. Anmo kadi palubos nga daytoy nga grace nga adda kada kami apo ket awan ti pagkaaramatan na, awan ti paggrowan na apo. No di ket ti maaramat ko maapo Dios, tapno nabungbunga papay, digiti banag ngayon kayong patalik kada kami, kan may ayo kapay apo kada kami. Thank you so much, Lord. Iti inaramat mo nga adipon mo apo, itultuloy mo nga usaran pay kadi iti biyag na ken iti pamilyana, akas asset apo iti ministry apo di Hawaii, katulungan apo ti Senior Pastor mi, ken ni Preacher Glenn, iti panakay plastar, ken panaka parangay, panakatigiban apo iti trabaho apo iti Hawaii. Katalawen, uray pay apo,
kadagiti kakabsat nga dapoy kadagiti sanctuaries, kadagiti outreaches, kan kadagiti na dumaduma nga lugar, iti yan dapoy tatanga nakijoin kada kami. I pray that may your grace be upon us, and may you please help us to be strong in your grace in our everyday lives. And continue so much also to preserve and at the same time protect our senior pastor and his wife, Ma'am Kay, and even their families here in the Philippines, dear God. Kanuray paya po iti Patriarch ni Pastor John, kani Ma'am Cora po. Tultuloy mo nga bendisyonan, iti familia Apo Diyos, kan ministry iti HBBC, kan si Kapo iti mang bendisyon, kan nagtultuloy, namang ti favor, kan blessing Apo, iti senior pastor miakas panangidalan na Apo iti HBBC, kada kami nga members, ika na kami iti ayat, namang suporta, kan faithful Apo nga mga ramid, kadagiti banag nga naipatalek kada kami, kan kastamat Apo Diyos, nagbalin kumapay Apo nga mas adadda, nga sensitive kami Apo iti leading mo, kan nagbalin kam nga natulnog kadagiti saom. Iwanan na kami nga ti panagawid mi Apo, tulungan na kami kadagiti nabatbati pay Apo, naramid manin Apo yung tunubigat, kan kadagiti sumarsaruno pay nga aldaw. Sublime keng katdayaw, gloria ken panagyaman, kadagiti ti kararagmi, tinaga ni Apo ming Jesus. Amen and amen. We may please be seated for a while. Friends, ministry